hematode sklerodermija, sklenodermija. Lupusne hematode su ima 3 glavna klinička oblika. To sigurno već znate, sve lupusne hematode kronicus, diskoides ili to su sinonimi, zato ovako pitanje lupusne hematode sistem. Sklerodermija je također sistemska i cirkumskriptna, sinonimorfna i dermatomiozitici. Sad ćemo morati da sve te oblasti pređemo, a posle još jedna partija, a to su bolesti sebacalnih žlezda. Šta reći? Evo vidite kakva je situacija kada se izvrnu kancerovi dermatomi. Kao što vidite, oboljenja autoimuno, ali najčešće oboljevaju žene. Vidite koje je dalje odnos, žene muškarci su, u ovom slučaju 2:1 u kojem je žene nešto, i vrhunski ženci je 40-50. Etiopatogenezi, šematski kratko. Šta je deklaširajući faktor? Ultravioletni zraci, UVB zraci, koji deluju na nukleus epidermalnih ćelija. Stvaraju se antigeni koji deluju sa limfocitima na oštećenje sklone bazalne membrane. Evo tipična klinička slika. Znači, kada opisujemo promjene, ovakav pacijent ovakvu sliku dobijete recimo da promene na uslovnom sliku i onda treba da opišete kliničke promjene, da vidimo o čemu se radi, šta bi bila diferencijalna dijagnoza, kako bismo potvrdili dijagnozu i kako bismo potvrdili dijagnozu. Znači, šta je važno da zapamtimo kod kroničnog hematodešta? Zašto izmišljamo? Zato što ako analiziramo pojedinačnu leđu, vidjet ćemo da je to jedna hematozna pločica koja je oblika diska. Naravno, ovdje kod pacijenta vidimo da su promjene lokalizovane na licu, znači da je eksponirana regija, zahvaćena je velika i preaurikularna regija, protostrana vrata, ima i regija koje se međusobno, kao što vidite, slivaju, konfluiraju. Šta dalje postoji kako postoji skvana. Kako je to skvana? Skvana je zrnasta i po svojoj karakteristikama to je adherentna skvana. Šta znači to adherentna? Znači da je prionula, pripuštena za podlogu. Zašto je to tako? Vidjet ćemo, ima objašnjenje u histološkoj strukturi. Šta se dalje dešava sa skvanom? Evo može sledeći slajd da analiziramo. Evo je znači diskretni elemenat, pločica, razvila se znači ritem, skvama i dalje toku skvama postupeno četvrva, ali umesto da dođe do institucijom, razvija se atrofija. Prema tome, razvija se ranije. Eritem, skvama, atrofija. Pošto je oboljenje hronično recidivantno, šta će biti dalje? Ajmo sledeći slajd. Ako se jave promene u kapsulicijumu, i tu će se javiti eritem, skvama, atrofija, zahvaćena kurikula i rezultat je šta? Restriktivna, definitivna alopecija. Dalje. Evo vidite, ovo su sada elementi koznog. Šta se dešava u koznom? Dolazi do atrofija tako, epiderma skleroza derma razvija se skleroderma. Zatim, dolazi do diskromije. Šta znači diskromija? Evo vidite ovde hiper i hiperpigmentacija. Znači da su leđe, vidite da postoji diskromija i evo ovde na obrazima kod pacijenta vidimo telemintaciju. Šta čini koznu bijes? Diskromija, sklerotrofija i telemintaciju. To je jako važno, jer to se sve nalazi u testovima i znači već sada negde sebi naznačite da ovo sve treba kad budete učili da o tome vodite računa i da zapamtite. Ajmo dalje. Evo kod pacijentinje, znači ovde vidimo žensku pacijentinu, promene prilike zapadne lice, dolazi do kombinacije rano i ako dođe do širenja promene i diseminacije, znači u žačnosti svetak, onda se javlja lupus erytematoze diseminacije. Dalje. Kao što vidite
vidite, u ovom slučaju je čak neka režija postoji, mogu zahvatiti unutrašnju stranu od pacijenta. Evo je ta famozna histologija koju treba da znate i koja objašnjava zašto je spama akcenenta. Kad kažete spama atrofija, onda je logično da to odgovara i histologiji i da ćete očekivati te elemente i histologije. Ako kažete spama, što znači? Postoji hiperkeratoza. Kako je hiperkeratoza? Ortokeratoza. Što to znači? To znači da dolazi do sazrevanja kornocita, za razliku od parakeratoze koji imamo korpsorijaze gde će ostati neka jegla u ćelijama kornog spoja. Dalje, vidimo da je čitav epiderm zapravo istaljen. To je karakteristika atrofije. Da je dermo-epidermalna granica ravna. Kakva je još ta hiperkeratoza? To je jako važno. Ta hiperkeratoza je folikularna. Šta to znači? Ovdje vidimo na preparatu zapravo folikul i vidimo sve keratotične mase u folikulu. I ta folikularna hiperkeratoza je zapravo objašnjenje zašto je ta strana akcenentna i tu postoji taj takozvani fenomen tapetarskog ekstra. Ako zamislimo da ono gore s vama, sad taj folikularni, taj folikularni hiperkeratoza i kod postoji folikul, to je hiperkeratoza, na taj način je s vama prisutna za podlog. Zato da neće onako kao što imate prilike da vidite kod psorijaza. Idemo dalje. Šta se dešava u bazalnom sloju? U bazalnom sloju postoji hipervaskularna degeneracija ili hiperza, gde dolazi do kompozicije toga, dolazi do one inkontinencije pigmentu, zaštićenje nesmogli žetina, to smo radili, i zato se javljaju one diskronične promene hiperpigmentacije koje smo videli kod pacijenta. Dalje. Osim, znači, kliničke slike sa karakteristike trijasim, karakteristike distribucije, osim histologije, znači sa karakteristike dislosivnih oznakama, za dijagnozu kroničnog keratoza potrebna je, kao što vidite, i direktna imunofluorescencija. I evo ovdje su naglašeni i veoma debeli, vidite, dekozi kinemoreaktarata, uzemlje bazalne membrane, IgM i IgA, a ovdje vidimo čak i diskretno depozite i jedan se tu nalazi na pozivini. I to nam je sada upotpunilo ovu histološku i difološku, da tako kažem, dijagnostiku. Pored toga, ajmo dalje, rade se, vidite, u toku bolesti, to znamo da je hroničan, da se javljaju remisije koje očekujemo kada dajemo odgovarajuću terapiju, ali čak i spontano može neko da ne dođe. Recidivi su uglavnom vezani sezonski za proleće i leto, zašto? Zbog ultravioletnog zračenja, ali vidite, kaže da negde u 40% slučajeva postoji neka inaktivna faza, pa pacijenti uđu u neku inaktivnu fazu. I šta je sad važno? Da pratimo te pacijente. Ovdje se, znači, kod ovog kroničnog eritematoza promjene javljaju samo na koži, imaju taj to kao što smo rekli. Ali u 5% slučajeva oni pacijenti koji imaju razvijene promjene samo na lici i kapolicima mogu tokom evolucije da uđu u sistemski, znači da pređu sistemski, a oni koji imaju integrirane forme su izvedili i to je 20%. Kad gledamo laboratorijske analize, vidite, interesantno je, laboratorija može da bude potpuno normalno, ali antifungalna antitela mogu da budu srce, 20 do 30% slučaja. Međutim, DNA antitela su odsutna, LHL se nalaze retko, sedimentacija više samo 20% je povišena, ali i leukopenija može biti prisutna u 10% slučaja. E sad, u diferencijalnoj dijagnozi vidite, naravno da može da se razmatra sve ono što ima veze sa ovom skvamom, eritemom, znači hepatitis C, goroika, psorijasis vulgaris. Odmah da vam kažem, kad mi dođu na ispit i kad mi dam u istu sliku, evo ovo sad što ste svi gledali, dođete sutra kod mene, ali da, pola njih odmah za svaku slučaj pogreši i kažu da je to psorijasis. Sigurno da neću da dam na pacijenta koji ima psorijazu na licu, matak, ali može i to. Čije lice, potom se onima reke, ali da se ti naši medite na to. Psorijazu kao gde su rakovi kolena
predviđena neka razumeta. Zatim, dermatitička hemoroida, ima neka priča, kakve su promjene. Lupus vulgaris, to je tuberkuloza kože o kojoj ću kasnije govoriti, koja nije ni tako česta, ali on ima svoje karakteristike i klima afacije i utravici, to je dirično oboljenje, to opet ima svoje karakteristike i zaista može da bude slično. Što se tiče terapije, u terapiji hroniku dermatitida se sistemski antimalarici zapamćate. To je lek izbora. Kada se daju sistemski antimalarici, mora da se proveri bitno, mora da se jer ako se daje u nekoj neadekvatnoj dozi, može da se razvije navika retinopatija. Znači, nama nije cilj da pomoći pacijentu na jedan način, a da mi to kvarimo tako da se vedi do poboljšanja na organa. Znači, na 6 meseci se rade okološnikom toku. Kod Roxilon Nikolića mora primogati u dozu. Kod mene, naravno, ako hoće testim, to ni sami po meni kažu doze, ali mislim, ne vraćam ako mi ne znam klorokin 4 mg, da mu vidiš u klorokin 5 mg. Znači, te velike župne zvone, specifični lekovi, kao se je imaju položničku, kod uringa. To je tako neki jako tipični lekovi i tu zaista, mislim, treba kompenzaciji. Što se tiče prednizona, 15 do 10 se radi od 7 doze, kad pacijent ima eritematozu, pa diseminovanu formu. A u lokalnoj terapiji, pošto je dermatologija jako važna lokalna terapija, onda treba za godinu računa, ovdje ćemo davati topikalno lokalne terapije, ali kada? Kad ima onaj strani računa kolika molim, za ranucija, zato što kortikosteroide dajemo nekada samo topikalno, na to, lokalno dajemo kortikosteroide mase. I sada, nekada čak pojačavamo njihovo dejstvo tako što preko aplikovane masti stavimo šutotornu kolike kresu, opirke, stavimo parče, nekašenim najevom one folije, da omogućava penetraciju. Najzad, fotoprototivna sredstva su obavezna, potrebno za izvrnu zapravo zaštite, da ih partite za lepo vinu, i preko 30 to se tiče subakutnih kucanog ili ekstraprotozomeni promjena u smislu da su ovi pacijenti često nosioci ovoga radesi. Oboljenja nekada, vidite, interesantno ovo da se zna i da nameze, može da deklašira i medikament, pa da deklašira i dobije subakutni kucani eritematoris. Kod ovih pacijenata je izražena fotosenzitivnost i ovo zapamtite, oko 50% pacijenata može da ima 4 ARA kriterijuma, koja ćemo vidjeti kasnije, koja što značajna za sistemsku. Ovdje je bolja prognoza za život kod ovih pacijenata. Ovo je malo svetlija, mjesto slika, nema svolja. Kako izgledaju promjene kod subakutnih kucanja? Promjene se opisuju kao anularno policiklične. Sad to znači? Prstenaste i još jedne policiklične forme, gledajte centar, namoče ruka, evo vidite dalje. Opisuju se i kao psorijazni forme. Ovo levo, vidite, to su stvarno male slike koje su imaju kao sklepno spavno kočočica, da je to kad radimo laboratoriju, ovo su tipični nalazi, značajni, ali vidite nije u 100%. Antinuklearna antitela u visokom procentu, odnosno na kronični, 70%, onda anti-ROSSA u 60%, anti-LASSB u 40%. I ono što je još značajno, to je da ona histologija koju smo govorili za
Vidite kada se ovdje malo zbukcija, znači nema naglašeno onih koliko razloženo. Zakon, tako, onih kontrolnih područja, postoje one prijesi i koliko lagano to da kao jedan nalaz za razliku od toga putanog defekta nije što se tiče terapije, tu su sintetski antimalarici, kortikosteroidi uopšte i u lokalno isto kortikosteroidi su aktivna sestra. I sad prelazimo, može dalje, na sistemski. To već znate, pretpostavljam, vi ćete se sa nekim elementima sistemskog kretati gledati iz internet, ili ste već čuli o tome, reumatologiji. Znači, zahvaćeno, multisistemsko okrenje, šta zahvata? Zdobove, bubrike, CNS, hematopoezni, respiratorni, kardiovaskularni sistem. Ali, kao što vidimo ovde, koža od sistemskog medikamentskog testa je zahvaćena u 70% slučaja. To je važno da znate. Znači, ne svaki pacijent se poleži nekog sistemskog medikamentska obavezno na tom se pogleda. 70% oboljenih nekog jasno je da ovo oboljenje zahtjeva mogu biti znači na tom je promjena, oni su pripričeni obično prvo na objavlju, pa onda idemo dalje sa da predominiraju sistemski, a oni će nastaviti tamo reći. Vidite kakav je ovde odnos žene muškarci. 90% je u ženskom periodu, a odnos je 7 do 9 žena na jednog muškarca i ono što je još nažalost, se depresivni sistemi koji se može javiti i u dječju. I sad šta je u ediopatongenezi značajno? Naročito to je jedna interakcija između određenih gena koji predisponiraju razvoj autoimunog oboljenja i faktora sredine. Vidite koji su najčešće sklerotičkovi, zatim naročito miokozi, UVA i UVB, zatim kad dođe do sredine čiva, ona je naravno posledica, bakteriju kao transfera i tome. I evo sada malo da vidimo pisci slike. Vi kad gledate čitati listanju koji gledate zakon čitate tu da kožne promjene s kodlicima. Vidite da je to mala admiracija. Da čuli pokrenite veliko prilike da je mala admiracija. Šta to prešće? To je eriten izjavljen listu u sredinu obrana. Pa da onda još opisuju kao da je eriten ima izgled leptira sa raširenim skrivom. Ajmo dalje. Pored toga, mogu se kod videćemo u okviru ovih 11 kriterijuma, osim znači tog eritrijema vidu leptira, malo pljaviti i diskoidne promene, vidite ovde na čelu, mogu da se jave po tipu diskoidnih elemenata kod ovog pacijenta i ovaj eriten u vidu leptira, dalje. Evo kod deteta, eriten u vidu leptira, dalje. Osim toga, mogu se javiti i vaskuristične promene na kod pravno, ajmo dalje, evo vidite, prenišni glavni, eritemi, zatim na stoparima, dalje. I evo ovdje imate 11, još uvek važnosti, ARA kriterijuma, koji postoje za dijagnozu sistemskog medikamentozа, se idu naravno po sistemima, da je važno ako su četiri kriterijuma u jednom ili sukcesivno su se javili i nakupilo se 4 kriterijuma, onda je to dovoljno za dijagnozu sistemskog medikamentozа i vidite da je ta specifičnost i senzitivnost visoka 97 do 58%. I onda kad pamtite ovih 17 kriterijuma, ne morate da iskušite na tome, nego lepo idete redom, promene na koži, vidite mala, pitanje, diskoidne promene, fotosenzitivnost, koje promene na koži, su promene na šokosti, znači ulceraciju ustima, pa onda sad ide aktivnost, pa ide po sistema, zglobovi, uvrezi, hematološka priča i tako dalje. Ono što je posebno značajno, to je da kod
jedan od kriterijuma za sistemski proces je pozitivna, zapravo pozitivan nalaz VGRV, ono što mi inače radimo kada imamo ciklus i kad radimo serologiju što su upisani. Ali poznato je da te lažno negativno lažno pozitivno nalaz VGRV ovde je jedan od kriterijuma za sistemski proces. Što se tiče terapije, ovde nam je u prvom redu terapija izbora tako protočni sistemski proces i to u dozi 1, 2 miligrama kao što vidite i 1,5 miligrama dok je nam u kažete težine. Ako nema kožnih unutrašnjih zapetanja, samo su kožne promene, bez zapetanja unutrašnjeg tkana, mi možemo vidjeti sa nižim promene i to znači kod nas. Jer ako su ti pacijenti za onda su doze niže, tada su 40 mg. Pored toga vidite da mogu da se daju imunosupresivi, vidite koji, zatim sintetski antimalarici takođe i promena. Postoji mogućnost davanja metilprednisolona u plusnoj dozi, kada se daje 1000 mg dnevno intravenski toksična, onda naravno da mora da se primenje fotoprotekcija i plazma feneza koja je u nekim slučajima kod intenzivnog ekstremnog oboljenja. Što se tiče trećeg oboljenja, sklerodermija sistemika, takođe je multisistemsko oboljenje, čime se karakteriše sklerozom kože i pojedinih visceralnih organa. Sad šta što imamo? Lekopatogenezi dolazi do prekomerne proizvodnje i nakupljenja kolagena u koži i visceralnim organima, ustanovljeni su poremećaji imunološkog sistema, vaskularnog sistema, ukupnog sistema. Evo dalje. Da li ste čuli za fenomen Raynaud? Ste čuli? Raynaud. To će vam govoriti na vaskularnoj hirurgiji, na internom, na reumatologiji. Sistemska sklerodermija počinje tim famoznim fenomenom Raynaud. A to je kada se pacijent ohlada. Kao smo uvišta uloge asocijacije, vidite kako sve je rekla, se javlja ovo tako dalje. To su napadi, da tako kažem, napadi smo pedofila. Zavisno to, koliko mi daju, kako je potrebno, pitati kada nemamo stvari. Znači se novom reda, šta se daje? Da počinje razvoj takozvane sklerodermije. Šta znači sklerodermija? Da koža na prstima šaka je postaje sve tvrđa, zavijeli postoji, vremenom se javlja jedna oštreni semifleksi u kočeni, zatim dolazi vremenom do resorcije distalnih falangi, javljaju se takozvane torpidne, uporne operacije na vrhovima prstiju, a pacijenti osjećaju kao da su obukli tesne rukavice. Istovremeno se promene dešavaju, znači ne samo na prstima, na šakama, nego se tako širi na konektive, isto se dešava i na klepovima, na potkolenice i na izvrtanje. Idemo dalje, lice pacijenta, a kažem, i tu su uglavnom ženski pacijenti, dobija takozvani izgled, tiči, to je tako opisano, kao znači, sve koje je
ali na kraj, gledate, ako uzmete da slikate sve naše liječenje, trošće naše liječenje, došli na sajt sa svim liče jedan na drugi, onda se dobije sve neki pripičane ušiljenja, usne istane, radijalne zrake, usava, brisane bilične pore, lice palpatorno, čvrsto kao daska, boje voska, koža, a što se tiče ruku, prsti, oni su, kažem, u primutu, a ovdje se ne plesi. Ajmo dalje, vidite kako izgledaju stopa, oni su prsti na stopalima i ulceracije, i ovdje imate kriterijume, kao što vidite, minor i major. Dovoljno je da pacijent ima samo major kriterijum, a to je skleroza kože proksimalno od prstiju šaka. Međutim, minor kriterijumi su ulceracije, vidjeli ste, na prstima, zatim famozna sklerodaktilija o kojoj sam pričala i bilateralna skleroza. Osim toga, pacijenti sa sklerodermijom mogu da imaju problema i sa venom skraćen, a mogu da imaju probleme sa lijećom. Dolazi do suženja ljetnjaka. U principu, znači, ti pacijenti imaju tu problema nastavljeno pažnju. Vidite, idemo dalje. Postoje dva oblika, imate sa difuznom sklerodermija, sistemska sa difuznom kutanom sklerozom. Znate šta, ako vas stvarno mogu pitati, ja stvarno ne mogu više da je stvarno da je tako, možete izađite pola sata da završim sa ovim. Znači, ova sa difuznom kutanom sklerozom ima kraći period, znači je manje od godinu dana kako se javio Renault fenomen. Renault fenomen se javi iz nekoliko godinu dana već kako se dobijaju ove druge promjene, znači skleroza na licu, na distalnim i proksimalnim ekstremitetima, na trupu, fibroza pluća, insuficijencija bubrega, gastrointestinalni trakt i tako dalje. Ovdje vam je jako važno da zapamtite i ova antitela koja se javljaju zavisno koje od ova dva tipa. Ako su takozvani antitopoizomeraza 1 antitela pozitivne ili anti-SCL70, onda je to ova sistemska sa difuznom, naravno da njena prognoza nepovoljna. Što se tiče ove druge kutane forme, na svu sreću one nekako i češće i više su takvi pacijenti kod nas dolazili, tu imamo dugogodišnji Renault fenomen, to zapamtite, pre nego što se javi skleroza, onda se javljaju kalcifikacije, javljaju se teleangiektazije, zatim postoji i ova razlika u produkciji antitela i ovdje će biti pozitivna anticentromera, antitela su pozitivna kod ove sa ograničenom kutanom sklerozom. Ima jedan fenomen, odnosno jedan sindrom koji se zove CREST sindrom, CRST sindrom. To je akronim i znači, sad idemo redom, C kalcinoza, R Renault fenomen, E ezofagus, S sklerodaktilija i D teleangiektazija. Pacijenti, bolje pacijenti, pacijentine, imaju taj sindrom, jako tako komplekсно, zapravo imaju, kažem, neku povoljniju varijantu i malo bolju prognozu u odnosu na ove druge oblike. Znači, to je u okviru ovoga sa ograničenom. Vidite da je ovdje u laboratoriji postoji kronična sedimentacija, hipokalna anemija, veoma faktori, u 25% slučaja su pozitivni i antitela, kako da se 5% sad ovdje terapija. Opet neka specifična terapija, govori se o defenicilaminu, koji se daje dozi nisu i 300, pa se postepeno povećava do 300 mg na dnevno.
Radi se da će postići neki, da kažem na malo pravi rezultati, održava u dozi od 600 do 900 mg dnevno. Uz to se daje ivermectin i fizikalna kineziterapija, pogotovo za ruke, za šake, da to može da funkcioniše. Pošto se to vezano pacijenti i sve naše pacijenti uzbrzo pokušavaju na tekma i znači neke ručni radi, ovo drugo što je dato, to je sam temperature, da sve dolazi na terapiju steroidnu. Nažalost, ništa to nije tako efikasno da bi počeli. Što se tiče pitbullskih može, nama naravno ovdje dolaze pacijenti i takvi. Naravno da je ovo tipično isključivo dermatološka priča, jer skleroza je koža ograničena samo na kožu, nema zahvatilo fizikalnih organa i naravno postoji više kliničkih poslova. Ranije se razmišljalo i provodila u vezi pojam steroidne kao trauma u etikologiji. Onda jedno vreme pre 70 godine kada smo istraživanjima u radovima, akcenat je davan na faktori. Vi znate da je to preko jedna skupina skleroza i najzad možete kad je nespošni u ovome, u nastavku ovih promjena. Borelija butorfin, tu se sad već smanjio taj interes za nju, ona i dalje nekom smislu ostaje, ali ne onako kako se to ranije na tome insistiralo. Koji su to kliničke varijanteti? To je Klebsiella taxa, samo u pločki, ako je linearna, onda zahvate nešto će izrediti da se proteže preko 2 zloba suseda, dobiti na 1010, neki vrstu može da bude problem, to je rast. Zatim postoji morta generalna, vidjet ćemo šta je to, i najzad pansteron. Morta pansteron je najteža forma, najveća. Inače, evo idemo, neki kolega stavio, ali pogledajte, kako se opisuje. I ovo, recimo, ja to često dam, baš je ovo sliku, dam se ispratno, sve ovo što ja sam sliku, i ove slike koje vam ovdje pokazati, onda ne biste sve slike dobiti na listu. Znači, šta ovdje ima? Da se na truk, predu nalazi šta? Naravno, što gledam sliku, jasno je da pored inspekcije, jer u dermatologiji u fizikalnom pregledu 90% inspekcija, neki 95%, a zatim se služimo i onim drugim metodama fizikalnog pregleda, to je palpacija. Prema tome, ovdje, osim inspekcije, da lociramo da je kako, možemo kažemo da se radi o palpatorno, tako, čvrstoj, tvrdoj ploči, tvrda kao daska stvarno, da koža se ne bora, da je glatka, sjajna, da je broj slonove kosti i ono što je jako bitno, to vam je ovaj rub crveni koji se nalazi u okolini i ovdje usrećava lajama i ružnici kao ali jako bitno da je taj rub crveni kod tih ako je, rekao sam već, žena izolaka, kao amban, zahvaka, mužna i penetrita i zelazi preko dalje. Ovo je najinteresantniji oblik i opisan je kao udar sarna. Zaista tako izgleda, znači zahvata frontalno srednjeg tela, pa ide ono dalje frontalno i telno redu, pa onda frontalno, pa naravno da praćemo i alopecijom. I nazvali su je kao sklerodermija, tako linearis kao udar sarna. U okviru Rombergova sindroma, koga će se raditi na metodologiji, može naravno da se javi. Znači, šta je Rombergov sindrom?
akademija, trofija, sredstva, onda linearna stereotermija i neurovačni izgled. Znači, ovdje je to pasična sredstva, kroz koga postoji ova elektronična koordinacija. Započinje taj stereotermija specifičita i istovremeno i sinovični mor pH. Kad dobijete testu i znate da znate kako i evo kod ovog pacijenta postoji sad takozvana morfa generalizacija, na čitave korislužbe krimineta on ima diseminovano, znači pojedinačne te takve ploče kao one što ste pisali po tipu morfe, tako uklamosijali samo morfa i klasikus ideal plaća. I sad idemo dalje, naravno kakva je tu terapija, opet zavisi od samih tipa stereodermije. Ako je samo u jednoj ploči, onda mogu da se daju običajni molijaki orbitalni kortikosteroidi koje aplikujemo na promenu i postavljamo takozvanu glukorizinsku okluzu. Zatim, postoje i preporuke da se intralezionalno ubrizgava, znači da injekcije triamcinolon, acetonit, za injekciju intralezionalno topičnog. Ako u pogledu ploče i forme vidjet ćemo, i ovdje ćemo davati u opštoj terapiji, vidite prednizola 0,5 mg po kilu 40 zatim kao i do sistemske tehnice manje, i naročito fizikalnu terapiju se rekli da ne dođe do problema ako je steroidne zaštite. Kod morfe generalizacije tipa morfa generalizacija praktično isto kao kod sistemske, smo vidite da uz depenicilami odvijaju se i sistemski antihalarici, naravno skupine imunoterapija, a kod stereotike pokušava se i sistemski kortikosteroidi i depenicilami i se to svojim antihalaričima terapija. Treća stvar je karakteristične promenama na koži i nesupurativnom inflamacijom tjelesne muskulature. Ukoliko utarni znaci nisu prisutni, onda se odobrenje zove spondilozitis. Leđopatogenezi vidite šta igraju. Genetski faktori, virusi, imunogenezi, i naravno urodrasija radijacija koje predstavljaju tek kvažirajući faktor za pitanje leza. Vidite da ima hematogeničke reakcije u genetsku primarnu hematoplasti, polimioditis i hematogenitis, pa onda ide varijanta sa neoplazijom, kao aneoplazijom, što je vrlo značajno, što je često. Zatim polimioditis nažalost iz detskih hematogenitis u trećem uzrastu i hematogenitis, odnosno polimioditis koji je prizan, odnosno javlja se sa drugim bolestima. Sve ovo je jako značajno što sve to što je važno u kliničkoj slici? Prvo, znači pojava emitema i problema bezokularno, znači na licu. I kad se to sve kao se zove na dalje, imamo probleme, vidite izgled na procesna šaka, dalje, heriotop, vidite, znači ovaj na gornjiška cima, da je vidite za lica na tu životinje. A šta su takozvani patognomonični znak klinički za dermatomiositis? To su takozvane gotronove papule. Šta znači gotronove? Gotronove opisao papule, to su papule koje se nalaze tipično na prozorima šaka, na koži, tako u predelu interfalangijalnih zglobova i metakarbofalangijalnih zglobova. To ćete dobiti na testu, pa recimo gotronove papule su patognomonični za papoda, morta, pod B, eritematodes,
Tako u principu ne znate da imate neke tipične znake, tipične famozne fenomene i tako dalje, što to brate pažnju i to da se nađete. Idemo dalje. Evo vidite, nažalost, kako izgleda dermatomiositis kod deteta, kako izgleda slika, vidite ove promene na licu. Dalje. I ovdje imate kriterije, moja sve kriterije, imate podatke, šta je za maksimalna fizična slabost. Pogde, naročito ranjenog, završeno. Znači, pacijenti su teško živu iskušnja, onavečana, teško se penju stepenice, teško podiže ruku da se očešlje, zatim, vrlo tipično, povišeni višni enzimi, to su bradikinaza, laka dehidrogenaza, aldolaza, enzioza. Dalje. U terapiji, postoji, znači, da se uradi ispištivanje mišića i karakteristična histopotrija. To se znači sve. Kako se postavljati mišića? Postoji sigurno da je ako sad verovatno, a moramo i da bude, a onda 2B, moguć A1. Znači, ovo mi je laka šema da zapamtite i u tome postupate pri dijagnozi. Idemo dalje. U terapiji, naravno i ovdje nam je u prvom redu sistemski kortikosteroidi, vidite da doza može čak azatiotin, metronesa koji se tu dodaje, ciklofosfamid, intravenski imunoglobulin, on je ili, što sam pominjala da smo davali imunoglaje, da vidite da hvala ovdje također dolazi ovdje koja nije vidjela akademije, imala akademije, međutim, akne, ne doznake, aknala orda imaju samo akne, slične stvari. Najzad rozaca, je vrlo značajna dermatoza i na kraju dermatitis perioralis, to je steroidni dermatitis. Ajmo dalje. Za akne vulgaris, šta je važno da zapamtite? To vam je jedno od osnovnih pitanja koja se pitaju kada su položne pitanje dermatoloze, svako može da radi. Ano je zavisno kako se javlja puberteta adolescenciju sa regijama i da se karakteriše pubertetom kao godišnjom promjenom. Sve je značajno, sve četiri faktora su značajno, ne treba da vidimo. Sve ovo stavljamo na slan, sredstvo to pitanje se tega. Rekrisiona poliklora puberteta, hiperfunkcija zrnasa čoveka, propionu vakuumati zjarovije. To su četiri značajne promjene. Ajde idemo dalje. Ovdje vam je takva šema kako deluje androgeni koji deluju na hiperseroreju, na retroseroreju, jedan na drugi, a propioni vakuumati su član rezidencije nalazi se u kolistima nažito pecenovizu rezidencija. Poslednji je odgovarajuće faktore hemostakse koji onda dovode do hemostakse leukocita
od njega kreće inflamacija. Evo ovdje imamo te primere kako je nastavi aktivno. Spira, znači, kome doni otvoreno. Ajde dalje, evo vidimo slika, aktivno. Klinička slika je polimorfna, znači nalazi se pogotovo papir, muskule, i s tim u vezi se na grije. To su akne komedonike, akne papilo, muskuloza i akne ove mnogo osjećite slobodne najteže, veoma se reprezentujete i se takvi. Osim lica, tako slobodne se javljaju na trupu, u ženu leđa, ramena, prednje strane, to znači. Evo dalje. Ono što je načisto značajno, to je da pored ovih koje se javljaju, dalje znači sveto oživ. Atrofični, ali su nekada i oni cijeli koji bitno narušavaju pacijenta. Idemo dalje, evo to vidite u terapiji postoje lokalne terapije, znači da sada želi gledati neinflamovane, inflamovane, a najčešće to je uvijek poniže se tropikalnu režimoiži, to je jako važno, neki svetno železite za sve one načine, nekada morate raditi stepino, nadapao, tazalotne, azalajčna kiselina, benzoil peroksi, tetraciklini kao lokalna prirodnica, i najzad najčešće kombinacija ova dva, jer najčešće imamo pacijente sa neinflamovnim i inflamovanim aknama. Što se tiče opšte terapije, opšta terapija, ajmo sljedeći, to su naravno antibiotici, to uglavnom tetraciklinska grupa, vam ja jedan, evo vidite koji sve modaliteti, uz to eritromicin. Za ove teške forme akne daje se izopretinoin, to su retizidi od 0,6 do 1 mg, vidite u ukupnoj dozi od 120 do 150 mg po kilogramu, ali je ovaj lek kontraindikovan u trudnoći. Mora strogo da se vodi računa ukoliko se daje devojkama i ženama u fertilnom periodu da tada se upravlja stroga kontracepcija. To je toga kao nešto ženama i u nekim akne oleoza nema nikakve veze sa akne, ali samo u domu akne zato što se javljaju koliki laži, znači kapule, kapule kultura i to što vidite to je koža nadkožnica, uglavnom se čeka kod muškaraca, uglavnom su to momci, to su uglavnom majstori koji rade u onim automehaničarskim radionicama gdje se nalaze oni iluzionima plani koji su stalno napušteni nekim sumnjima motorni i to su teško akne. Evo vidite akne. Što se tiče rozvace na kraju, to je inflamatorna dermatoza, ovo vrlo često pita, cela ovo pitanja, sve ovo posljedno znači akne. Ta dermatoza je vrlo česta i sekundno je mislim koliko je godina i bilo česta, ali je vrlo uporno znači, lice u pitanju, oba pola su u pitanju, neko češće žene, a taj period kada je substitucija, to je substitucija na ekstremni životni doba, ono vreme da se ja bila svoj vika, znači to za etiopatogenezu je značajno da ti osoba postojiš neko pozitivno zdravstvo, povezano sa značajno. On ima složiš manuali na eritema i emocije.
konzumirati neki zdravstveni osnovno kafe, cigarete, Srednjoveja je Sarajevo, ima time i zapamtite ovo temo seksikološku moru koji se, da kažem, slušaju strašne dojavu aknih koraka. Ajde se vidimo kako. Evo, tipična ilustracija kod pacijentije, znači u osnovu slične slike nalazi seriće. Kapelite daj kriterije pas. Eritem je pasivan i znači da ima onu svoju koju ja pričamo kao ribi dno eritema kosu kao ljud. Na tom pasivu eritemu pojavljuju se u nivou eleagestaze koji se na temelju zase eritem ličan pasivan, eleagestaze, proširenje kapilara na nosu, na jagodičama, znači na licu. Onda kao kod one pretne pacijentine na tom seriji sad mogu javiti aktivni kodni elementi od čega se još ova znacija u literaturi sravno pisali Evo, pogledajte kako za pacijentine se odgledaju. Vidite kako su sada naglašene promene, naravno da subjektivna prodobača i žarenje, pečenje, neprijatnost i vidite da su kognitive inicirane. To je takozvana okularna rozacija, jedna varijanta Evo, kod muškarca u glavu se javlja taj odnos rozacije koji se naziva mehanizmom Pavlović. Vidite kako je visoko smešno i dalje, kako ćemo imati da se primjena za to zadnje higijenske znači da se mogu pacijenti i treba da se dalje. Lokalna terapija je također važna, relasacija i dajemo, pamtite ove vidove lečenja. Metro i gazol u gelu, eritromicin, glitamici, ičiol, droposvetna i slura, antisolarni kremona kao sa dozacijom. Možda terapija, zatim toksicikvita dnevno i metronidazom, leska, doterike. Kad u pitanju one pacijente sa ribačakom, možda treba dati ove koristi kirurgiju. Uglavnom se to da nas vlasti. Onda nam kažem da prije naši pacijenti nešto jedna koja je za vas. Jer završavamo poslednji dermatitni period. To je jako važno da znate da sve dermatitu, jer su vrlo izvestvene metoda, eto koliko ljudi najavljaju kao Zato što električno možno ne mogu da prime Prema tome, lokalne koričke treba odmah utvrditi pacijentu, objasniti priročno kliničke pogoršanje stajanja.
do izvršenja, već sam rekla, nekoliko meseci treba da prođe, a lokalni kortikosteroidi postaju. Znate, od 50, kada mi vidimo neke naši gospode na testu, da je ovdje, pa onda sad kaže da je tako, da je tako, i onda cisterna je, tek izgleda kao pukači, koristani kortikosteroidi. To je poučaj, da je, to se znači, nije razlika.